uyo munsi urakavumwa, tangura kwisiba kubera ko yararushe. Haleluya. Nawe kubera uburuhe, kubera imibabaro, kubera imisonga, utangura kumva warambiwe n'ubuzima, ugatangura kuvuga amajambo y'amarogotano ku Mana kubera kurambirwa, kubera kuruha, kubera uburibwe. Haleluya. Sanga ugwaye ahantu udashobora no gushitsa ikiganza ngo uyagaze, kumva uri kuraribwa, udashobora gushitsa ikiganza. Tekereza ko waribwa mu bwonko, uri kuraribwa mu nda, ufise agahinda n'ubwoba, ufise ingwara utagira ingene wosobanurira abantu, ufise ubugwayi udashobora kubwira abantu je ngwaye guke, ubabara kuva mu kirenge kugeza mu mutwe, nta hantu na hamwe wikoma. Uyu munsi Yesu arakuvura. Nakuntu wobibwira abantu, waratinze nyene uravyakira, bibagwawe kugeza igihe uvuga ati iyi ngwara ni gwanje, iyi ni ingwara yanje. Ryari yabaye iwawe? Ingwara iva kuri Satani, si yawe. Iyi ni ingwara y'iwacu. Diabete ngo ni iwacu, ngo ni mu iwacu, niko bimeze, ngo nakundi. Irakurekura mu izina rya Yesu. Iyo ngwara yobe ari muri famiye bizananye kuri wewe, ico kiziriko kiracika. Tangurukire n'abandi bidegembye. Ngo naramaze kuvyakira, ngo naramaze kwiyakira. Ziko iyo bungu umugore we yamubwiye terega icihuta tukimana yaza gucikunyarutsa kuko ntacyo kimaze. Agera igihe n'abantu inshuti ziwe zo hafi zimubwira ati ibyo ni ibyaha, ibyo ni ibyaha, ibyo ni ibyaha. Byari ingwara tuca tuyishyira ku byaha. Hari ingwara ziva ku byaha. Nugiye gusambana ukagwara sida, iyi ni ingwara yatewe n'icyaha wakoze. Hari ingwara ziyadukije utazi zizananye, zinjira mu magufa yawe, zinjira mu mitsi yawe, zinjira mu maraso yawe, zinjira mu nda yawe. Uyu munsi zirakuvamo. Haleluya. Zirakuvamo, utegerezwa kubohoka. Yesu we yigeze gusanga umuntu agwaye ingwara. Iyo ngwara yarayimaranye imyaka 38. Aramubaza ngo urashaka gukira? Nawe aramubwira ateka nta muntu mfise. None urindiriye iki ngaho? Nta muntu mfise. Iyo amazi azikurutse sindonka umuntu anyinikira. Deja yari kumwe n'umuntu yari yaje, ariko ntiyamenya ko yaje. Ngo nta muntu mfise. Ndagomba kubwira, nata muganga ufise wo kuvura iyo ngwara. Hari umuntu yitwa Yesu. Hari umwe yitwa Yesu, intare y'umuryango wa Yuda. Yaranesheje kubwa n'abantu byabananiye, n'abaganga batabishoboye bakubwiye ati genda twabuze umuti. Kristo Yesu arabishoboye. Hari muri yavuze ngo ivyananiye abamarayika, Yesu yarabishoboye. Yaje kubwawe mu izina rya Yesu. Ugenda uyonga ubibona, ugenda urahera, wihereyeko. Yesu yaje n'igisubizo ku buzima bwawe. Yesu yaje nk'umuganga ku buzima bwawe. Mukanya tugiye gusenga. Tugiye gusenga amasengesho apana y'amasengesho y'imikino, amasengesho y'umuriro yo kubomora. Ukire wakira gukira mu izina rya Yesu. Iyo daimoni yaguteje iyo ngwara niyo dukeneye kwirukana. Erega ingwara yose ifise umudaimoni wayo. Turayiruka, uwo mudaimoni turawirukana, urasohoka, urakuvamo. Haleluya. Uwo mudaimoni waza gusezera wiruke, ukuvemo, subiruka amagara meza. Iyo ngwara yishe benshi, ariko nizokwica. Iyo ngwara yishe benshi, ariko nishobora kukwica.
uzi ko hari umuntu ashobora kuba igitambo mu muryango wose, ugasanga muri famiye yose ni wewe ubonegwa, ni wewe ugwaragurika, ni wewe menga, ni wewe wari bavuga ngo ubumera bw'Imana. Kibaza ideni ufitanye n'Imana naryo, ahubwo igituma ugira atake nyinshi ni kubera inyenyeri. Murabyumvise? Ni kubera inyenyeri. Ujya nacinda abarozi bakuziza no kugira ngo bazimye inyenyeri. None ugwaye uzoja gucuruza, nimba ufise inyenyeri yo gucuruza uzogenda gucuruza ugwaye. Uzi ko ari abantu benshi bananiwe no kwiga kandi atari kubera babuze ubwenge, ahubwo kubera ingwara. Abandi bose baragwaye amaso, birashoboka bariga bayafise, mugabo wewe amaso arakwangira pe biranga, ntushobora gukwiga ngo bikunde usome. Ni icago. Haleluya. Nanjye maze imisi ndiko nisengera yakaya amaso kuri imyaka 10 nayambaye amarori mu 2009. Iki si icago kwe, ndagomba ko kimvako, kimveko nawe kikuveko, kikuveko. Uziko yatarashaka kugushiraka akantu ugategenda ko ari mu bwaka kandi ndagushizeko, genda nandi ndagushizeko, genda akuzoka genda. Turakanse mu izina rya Yesu, turayansi iyo ngwara, turawansi uwo mugabane w'ingwara, turatangariza Satani ngo arekure ubuzima bwawe. Yesu aramubwira ngo ikorere ikirago cyawe ugende. Nanjye ndavuze ngo ibyo bintu byari bimaze igihe kirekire bikwikoreye, nawe urabyikorera mu izina rya Yesu. Ibyo bintu byari Mana y'Imana, nawe urabyikorera. Cyamubona yikoreye ikirago agenda, ngo kandi uwo munsi hari ku isabato. Haleluya. Hari ku isabato. Abantu bavuga ati uwo muntu yagukijije ku isabato. Uraba abantu ngene bameze, bababajwe nuko yakize ku isabato. Iminsi yose yari amaze ngaharyamye nta mubabaro byabateye, ariko bababajwe nuko Yesu yamukijije ku isabato. Kandi icyo gihe cyose bari bamaze igihe kirekire bamubona. Araho uzi ko ari umuntu yoguha amafaranga yo kujya kwivuza, mugabo ntabwo amafaranga yo kujya. Umubwiye ati amafaranga yo kufungura yo kugura iki ntayaguhe, mugabo wagwaye arakurungikira, kandi nunapfa azotanga menshi. Ararindiriye kupfa ngo agure isanduku izimbye, ararindiriye kupfa kugira ngo agure imva izimbye. Icyo ataguhaye ukiri muzima azokiguhe wapfuye. Ntuzopfa ataragera kupfa. Niyo ngwara ntizokwica ataragera kupfa. Urakira mu izina rya Yesu, urakira. Hari abarindiriye kupfa, hari abarozi barindiriye kupfa. Iyo ngwara baje bakarungika muri we barindiriye kwikwica. Abatakuona, abataona kifo chako, ntabwo bazoza kuguhamba, uzosaza. Kubera ko ufise ubwoba ngo ingwara izonyica. No, ntabwo ikwica, ahubwo urakira, uraronka resulta nshasha. Abaganga bakubwiye ngo ufise iyo ngwara, ugiye gusubirayo kwa abaganga bakubwire ngo nta muntu akomeye nka wewe, nta muntu afise amagara meza nka wewe. Sinzi ko muri ko mumuje niko navuga, ugiye gukira. Yanabwiye ko dusengera abantu bagwaye ingwara barakira mu izina rya Yesu. Nimba Yesu yagiye akiza ingwara, n'uyu munsi aracyakiza. Biratubwira ngo Yesu ari mu ikoraniro ry'abantu benshi bamukikije, ngo haza umugore yaragwaye ingwara ayimara imyaka 12, kandi cyarazira ko umuntu agwaye iyo ngwara aja mu ikoraniro ry'abantu yabaye imyaka 12 yigunze kwa wenyine, ariko arivuganya
ati nahari guca mu cyagezwe ndagiye kandi singomba kumwiyereka nindamukora ko gusa ninkora kubuyonga bwiwe icyago cyanjye ndizero kiza gukira. Ndakwinginze uyu munsi muri iki gitondo gira ukwizera gutoya ukore kubuyonga bw'impuzu za Yesu urakira icyo cyago. Gwacha akoze kuri Yesu, Yesu yumva imbaraga zimuvuyemo. Haleluya. Hari ubushobozi bwo gukiza bubitse muri Yesu, ariko byaranse ko tubukurayo ngo bukore ibikorwa. Tufise ukwizera guketi ngwara ntiyokira wapi ngo akoze kubuyonga bw'izo mpuzu za Yesu ngo icago kirahera. Yesu arivuganye ngo hari umuntu ankoze ko abigishwa baramubwira ngo bagukoze ko tangu zamani, bagukoze ko kuva kera. Arababwira ati murabesha, bankoze unkoze ko binyuranye nuko abandi bankoze ko, biratandukanye cyane. Ndabyumvise afise gahunda, afise umugambi wo gukira, kuko ndumva imbaraga zigabanutse muri jewe. Ndagomba uyu munsi tumanura imbaraga za Yesu. Apana jewe nta mbaraga mvise, ariko turamanura imbaraga za Yesu, turamanura imbaraga z'umwami zikore ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Iyo diabete nihagarare mu izina rya Yesu. Icyo gitigo ugwaye nigikire mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo uyo mutima nukire mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo ayo maso akire mu izina rya Yesu. Ndavuga ngo kumeneka umutwe bidahera bihere mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo gucika umugongo bya buri munsi bihere mu izina rya Yesu. Ayo magufa afise ikibazo twazamura. Haleluya. Wakire gukira kuvuye ku Mana. Uyu mugore acaraza yikubita ku birenge bya Yesu. Haleluya. Aramubwira ngo genda urakize rwose, genda urakize rwose, genda. Ejo warasengewe, igihe ejo warasengewe umaze umwaka bagusengera, icyo cyago cyongera kigaruka, icyo cyago cyongera kigaruka. Uyu munsi turagisenyura burundu kigenda ubutakigaruka. Ntabwo nyumva, turagisenya burundu kigenda ubutakigaruka. Iyo ngwara yaje itakugishije inama, nawe mu kuyirukana nta mpamvu yo kuyigisha inama ngo ubona wogenda. Pomora, senyura, kubita iyo ngwara itekere mu izina rya Yesu. Uyo murozi yicaye mu mubiri wawe, iyo murozi yicaye mu magufa yawe, uyo murozi yicaye mu mitsi yawe, aravayo urongo kwidegembya. Bivuga ngo muzomenye ukuri kandi ukuri kuzoba kwidegembya. Bibiri irambarira ngo amen. Oposhia by mini ado. Nukuri kwimana niriko mvuga ku imbaraga za Yesu ziriko zirakora ibikorwa muri mwebwe. Ubushobozi bwa Yesu buriko burakora ibikorwa muri mwebwe mu mibiri yanyu. Ingwara ziriko ziribwiriza. Bibiri irambwira ngo Yesu ngo yinjira mu gisagara avuye mu mazi, avuye mu kiyaga, ngo ahurirana n'umuntu yari amaze imyaka myinshi, yari yinjiyemo n'imwe mu mizi ihumanye. Bari baramubohesheje imigozi, byari byaranse, bamubohesheje iminyororo, byari byaranse. Ngo rikabonye Yesu, abonye Yesu, izo dayimoni zirataka ziravuga ngo Yesu mwana w'Imana nzima, ntutwicisha agashinyaguro, ariko twemerere tugende mwaziriya ngurube. Izo dayimoni Yesu arazemerera zigenda mwaziriya ngurube. Ngo waragwaye aricara arambara, ubwenge buragaruka. Ngo abantu bamusanga yicaye yambaye, ubwenge bwagarutse. Uwo munsi yumva agize igitekerezo cyo gukurikira Yesu. Arabwira Yesu, ndagukurikira aho uja hose. Yesu aramubwira ati ntabwo nkurikira wewe, genda iwanyu ubabwire ibyakoretse muri wewe. Nawe igihe kirageze kugenda ubwira abantu ibyakoretse muri wewe. Igihe kirageze kugenda utangariza abantu ko Yesu akiza. Erega abantu bazi ko Yesu akiza ibyaha gusa, ariko atakiza n'ingwara. Barabizi ko akijijwe ibyaha wabivuyemo, ariko ingwara barazi ko byananiranye ko yanse kuvamo. Igihe kirageze ngo ugende ubabwire ko Yesu adakiza ibyaha gusa, ariko akiza n'imibiri nayo, akiza n'ingwara nazo. Wavuwe n'abaganga bahambaye, wivurije mu bitaro bitandukanye bikomeye, biranka. Aba specialiste b'ijuru bamanutse. Hari umuntu yari yambwiye ngo yinjiye hano mu rushengero
ngo yarose abona ngo mu nzozi ngo yinjira no mu rushengero ngo asanga ari umuganga ariko aravura abantu. Yabimbwiye kumbe wewe iby'Imana yanyeretse nawe Imana yabikweretse ngo nabonye ngo ninjiye hano ngo nsanga umuganga ariko aravura abantu. Abantu bari batonze hano ariko hari umuganga abavura, abatera inshinge, abavura mu buryo butandukanye. Uravugwa, ndavuze ngo uravugwa. Yesu arakuvura, umuganga avura indwara zose zishoka. Ari gihe bavyumva, ari gihe twumva amakuru ngo haje abaganga bavuye mu Buhindi, ariko ntabwo bavura abantu bose. Hariho nizibananira abantu bagapfa bageze imbere yabo. Umuntu akurira indege akagenda mu Buhindi, akagenda mu Bufaransa, akagenda ariko yagera yagapfa. Ariko ntugipfuye wewe, humura wageze ku muganga mwiza. Muhagarare dusenga Imana, tugomba dusenga Imana. Mwegeze izo ntebe inyuma, abantu begera imbere. Muganga mwiza ni Kristo, niwe mukunzi wacu, niwe akiza bana, niwe mukunzi wa indirimbo zimana. Ijwi ni nk'irya kera, natwe nituririmbe Yesu Yesu indirimbo robo shekotaya lantaiminia. Gerageza kuva muri kamenyere use nk'uwinjira mu mbaraga z'Imana. Nituririmbe Yesu Yesu indirimbo z'Imana. Ijwi ni nk'irya kera, natwe nituririmbe Yesu Yesu muganga mwiza ni Kristo, niwe mukunzi wacu, wakiza baenutse mwimumvijwi rya indirimbo z'Imana. Jelobai nanto pashaka nijya kera, natwe shimwa Yesu turirimbe Yesu tangura usenge, tangura uduze ijwi ryawe, tangura wature, tangura usenge. Ndumva icyo Imana yatangiye gukora. Bandanya muririmba mwebwe ku karirimbo. Muvuge ngo muganga mwiza, muririmba ko gace. Senga, umuganga avura abahenutse, umuganga avura abafise ibibazo, umuganga avura indwara zananiranye, umuganga avura indwara zananiye abadokita tuzi. Halabo shekete ritaliyabo shaiminia ritalabo shekete. Senga muganga mwiza ni Kristo, niwe mukunzi wacu. Senga, zamura ijwi gaho gato, zamura ijwi gato. Iyo daimoni yacindwa. Senga, hari n'indwara iri muri wowe utazi, iraza gusohoka. Iyo ugonjwa
ingwara z'amara, ingwara z'amagufa, ingwara z'amaestoma, amadiyabete, ingwara zo mu mutwe, ingwara zo kuribwa, ingwara zo mu nda, ingwara z'uburozi, amasumu, amashano mwariye aravamo. bandanya zamura ijwi gatoya. Yebo shekete, zamura ijwi, renza ijwi, renzishwaho, 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 repalabo sheketerebo ritaraminia. Senga, senga ndumva hari ikintu kiriko kirakoreka, hari ikintu kiriko kirakoreka. Baba Shilo, Baba Sheko Laibinia. Senga, rekura wangwara we, na mugabano ufise muri uyu mwana w'Imana. Ndategeka, 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 ndasambura, ndashwanyaguza, ndapomora, turamenagura, turaturira, turakubita. Achia, achia, achia. Rekura, 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 rekura wa murozi we, wamufashe, rekura iyo ngwara wa murozi warungitse. Rekura, 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 rekura. Ego ngaho ngaho abazimu barakubititse, abarozi barakubititse, abarozi barakubititse. Ngaho 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 Imana kirakora, ngaho ari Imana kirakora, ngaho miracle ivuye mu ijuru. Pomora. Jesus, Jesus, moto, 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 moto. Kiganza c'Imana kiri hejuru yawe, kiganza c'Imana kiri hejuru yawe. Pala baba shataya kubita, atura mu izina iyo ngwara, yivuge mu izina iyo ngwara warungikiwe. Ubwo buribwe, ubwo buribwe nibo bwa nyuma. Yebo shayi kubita, 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 pomora, menagura, shanyaguza, menagura, rantura. Ngaho, ngaho, ngaho. Fasha abantu, fasha abantu, fasha abantu, fasha abantu. Urabitahwa, urabitahwa, chowari urabitahwa, chowanyoy urabitahwa, chowaguhay urabitahwa. Jesus, Jesus, Jesus. Ego, ego. Kubita, kubita ibiri mu nda, kubita ibiri mu muhogo, kubita ibiri mu maguru, kubita ibiri mu maboko, kubita ibiri mu mugongo. Kubita, senga cyane, senga cyane, senga cyane. Ngaho 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 ngaho. Ubushobozi, 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 ubushobozi. Moto, 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 moto. Pomora, 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 pomora. Pomora, 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 pomora. Kubita, kubita, kubita. Kubita, kubita, kubita. Kubita, kubita, kubita. Kubita, kubita ngaho. Shwanyaguza, shwanyaguza. Shwanyaguza, shwanyaguza. Urabohoka, urabohoka, urabohoka. Le 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 le. Le 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 le. Jesus.
Jesus. Jesus. Hey, hey. Izina Yesu. Izina Yesu. Izina Yesu. Izina Yesu. Izina Yesu. Izina Yesu. Izina ry'ububasha. Izina ry'ubushobozi. Izina ry'ubushobozi. Izina ry'ububasha. 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 Izina ry'ubushobozi. Pomora, 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 pomora. Senga, 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 senga. Ay, 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 ay. Kwa jina la Yesu Kristo. Ndakumanurira kumuriro, ndakumanurira kumuriro, ndakumanurira kumuriro, ndakumanurira kumuriro, ndakumanurira kumuriro, ndakumanurira kumuriro. Wangwara we, na mugabano ufise, na mugabano ufise, na mugabano ufise, na mugabano ufise. Wamurozi we, na mugabano ufise, wamurozi we, na mugabano ufise, wamurozi we, na mugabano ufise, wamuchawi we. Haya baba. Toka, 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 achia, cheke taya. Moto, 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 senga, senga, le bo shakatalabaya, senga, senga, bandanya gusenga. Kubita fasha uyu muntu amapepa ariko ariruka, amapepa ariko aratekera, amapepa ariko ariruka, amapepa ariko ariruka. Ayayayayayaya, muzamukane hejuru, musengere hejuru, muduze hejuru, mumuterure, mumuduze hariya hejuru, musengere hejuru. Senga, 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 senga imbaraga zaje, senga imbaraga. Lebo shakatalabaya, letelelebo shaiminia. Senga, senga sambura, senga menagura, senga kubita, senga shwanyaguza, senga menagura, senga kubita, senga pomora, senga kubita, senga shwanyaguza, senga randura, senga pomora. Ayayayayayayaya, ayayayayayaya. Toka, 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 achia. Wamuroziwe murekure, wamuroziwe murekure, wamuroziwe murekure, wamuroziwe murekure. Ndavuga ngo rekura n'ingoga, ndavuga ngo rekura unyene, ndavuga ngo rekura iyi saha, ndavuze ngo rekura uyu muntu. Toka, senga abandi musengere,
senga bandanye isengesho toka rekura kukuguru rekura y'amaguru rekura n'ingoga sezera wiruke sezera tekera sezera tekera sezera tekera sezera tekera sezera meneka sezera bomoka sezera bomoka set ay toka unyene rekura toka achia kwa jina la Yesu achia kwa jina la Yesu rekura kwa jina la Yesu 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 ariko mumeze gutamwo senzi Imana ikirakiza Imana ikirabohora ayo mapepo iyo ngwara ni kurekure iyo ngwara ni kurekure ni kurekure sumugabane wawe ni kurekure rekura muzamura ibiganza muceceke muhumirize amaso muceceke daimoni bagiye gusemerera biruke bagiye gusemerera biruke muri autorite nahawe n'Imana muri autorite mpabwa n'ijuru ndakumanurira ku muriro ndakumanurira ku muriro taka wewe zamura amaboko reka kuruhasha urarushe n'ukuri kw'Imana urarusha umunota umwe hari ibintu biriko birakoreka ndumva hari ibintu biriko birakoreka ndumva hari ama operation ari karaba muzana tudoba abantu badaho ivyo bariye top ndagutegeka fire umuriro moto hari ibibyimba biri mu nda biriko birameneka hari ibibyimba biri mu nda biriko biraturika hari ibintu biri muri wowe biriko biraturika turika meze gute toka fayo tinya Yesu kwa jina la Yesu tinya Yesu turumbukayo turumbuka muvemo mwe murarebera muntu mubona ndi kurasenga
cyo bazirikiye mu nda yiwe ndabiciye toka urabitahwa urabiruka byose birapfayo izina rya Yesu. Toka out kwa jina la Yesu. Zamuri biganza toka kwa jina la Yesu. Toka ubunyene ndahamagaye umuriro kwa jina la Yesu. Toka rekura mu bushobozi bw'ijuru, mu mbaraga z'Imana. Ubwo bugwayi ubwo ari bwo bwose rekura mu bushobozi bw'ijuru mu izina rya Yesu. Achia toka wachagowe ndakumenaguye ndakubomaguye ndagushwanyaguye kwa jina la Yesu. Izina rya Yesu. Musubiremo amajambo nza kuvuga, cyo mvuga ugisubiremo. Mwami Yesu, zamuri jurenza. Mwami Yesu, rekura umuriro nka wa wundi barekura mu gihe cya Eliya. Ingwara yose ndimo niyumva ijwi ryawe. Hari abatariko barabivuga, niyumva ijwi ryawe. Vuga ngo moto umuriro teko taya. Vuga ngo umuriro teposhe kotaya. Semerera ngo umuriro kwa jina la Yesu. Toka achia
kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus, 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 izina rya Yesu Kristo, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Toka, 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 toka. Mana urakoze kukijija abantu, Mana urakoze kukijija abantu, Mana urakoze kukijija abantu, urakoze Mana kukijija abantu, urakoze Mana kubagiriye neza mu izina rya Yesu, amena. Amashimeshi ku mwami. Musubire mu bibanza gato, musubire mu bibanza iminota 3 ndababwiye gukora. Hari umuntu afise ikibazo, ukunda kuribwa bene aha gutya, ukunda kugira ikibazo bene ngwino ingo hano, uzuzi ko uhora ubyumva, nuze mu kivunga uhora uribwa aha. Shira ikiganza, birahagaze muri uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'imbaraga. Mushira ikiganza, atari ushize ikiganza. Wowe numvise ibyo navuze? Navuze mushira ikiganza abafise ikibazo. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, akira ubuzima, akira ubuzima, akira kukira, akira kubohoka. Cyo kibazo ntuzosubira kucumva. Iyo daimon yari yicaye aho hantu nisohoke, 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 nisohoke. Toka, 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 toka. Senga meze gute mwebwe, senga. Akira ubuzima, 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 akira ubuzima. Toka, toka pepo, toka shetani, toka, 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 toka. Rekura, murekure, 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 murekure. Toka. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana. Urakize, urakize muri aka kanya, urakize muri aka kanya. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima mu izina rya Yesu. Akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima, akira ubuzima. Toka, toka mu izina rya Yesu, 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 mu izina ry'ububasha, mu izina ry'ubushobozi, mu izina ry'imbaraga, mu izina ry'ububasha, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Mana urakoze, turagushimiye, tugukomeye amashyi menshi mu izina rya Yesu Kristo, amen. Suri mu bibanza. Undi muntu yasengere mu munota umwe mwihangane, n'umuntu nta mezi 6 ashobora guhira utagwaye malari
ikiza ingo. Mu bushobozi bw'Imana yampamagaye, Imana irambariye ngo ikuyeho icyo cyago. Imana irambariye ngo irakuyeho icyo cyago. Imana irambariye ngo irakuyeho icyo cyago. Imana irambariye ngo irakuyeho icyo cyago. Imana irakuyeho icyo cyago. Niwakira ubuzima, niwakira ubuzima, niwakira ubuzima, niwakira urukingo, niwakira urukingo, niwakira urukingo, niwakira kubohoka katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo, akira urukingo, akira gukira, akira ubutabazi kuvisa hano uyu munota nibizongera, kuvisa hano uyu munota nibizongera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twokomera umwami wacu Yesu amashimwe. Dukorere Imana, dukorere Imana, dusabe protocol idufashe. Ukeneye envelope, baguhe envelope. Ari ukeneye envelope, amurakeneye ibahashe hariya inyuma na hariya. Reka dusenge Imana. Data mu izina rya Yesu turasenga amashikanwa, turasenga ibigira 10, turasenga ikintu tugiye gutanga, uhezagira umuntu wese mu izina rya Yesu Kristo, amen. Karibu dukorere Imana, karibu dukorere Imana. Ingwara zirakize mu izina rya Yesu. Nukuri mugiye gushima, mugiye kuvuga ubukuru bw'Imana. No muri mwebwe harimo abantu baje bafise ibibazo baremerewe, byahagaze, byahagaze. Iyo estoma yakize, genda utanga urugi ibyo utaho rujya, genda utanga urufungura ibyo utaho rufungura. Wakize mu izina rya Yesu. Ndavuze ngo wakize mu izina rya Yesu. Wabohotse. Sinzi ko ari abantu za envelope batazizanye, batarazizana. Utarazana envelope yatwaye kuwa mbere, ni kuwa mbere ayizana. Turaza kubandanya no munsi ku mugoroba saa 10. Turaza kubandanya garanga handa basengera. Umwatwa envelope atazanye yizana. Abandi mujana umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Mba bishoboka mufukame ndabasengera, mba mumva kibazo. Imana igiye kubakemurira ikibazo cy'amafaranga mwari mufite. Mana mu izina rya Yesu ndasengeye aba bana bawe, uyu mwuka w'ubukene, uyu mwuka w'inyatsi wari mu byabo, wari muri business zabo, wari mu bikorwa bakora, ndabasengeye mu izina rya Yesu, ndabasengeye mu izina rya Yesu, ndabasengeye ono do Jésus. Ubagirire neza, koko kwawe kubane nabo. Mana ubugururira imigisha, Mana ubugururira amasezerano, Mana bakorera ibitangaza, Mana bahindurira